Inang Muda Kolonel Durwon di tanggal 10 Oktober 1954, Sorotama di tanggal 10 Mei 1973. Di bahasa Tuhan Nima Inang Muda Namyon 5 Dana 4 Bawa Sada Boru Sakangan Imas Roy Siringoringo Mangala Boru Rajai Boru Tabunan Sadama Dana Bawa nama keluar si Leonel. Di nomor 2 Ronald Siringoringo Mangala Boru Rajai Boru Lubis dan maranya Kodobe Gomos di Jalo Hami Tamiang Tuhamu Tulang Asahatok atau dapat gabe. Si nomor 3 Mikael Siringoringo dan maranya Kodobe tong Jalo Tamiang kami Tuhamu Tulang Asahatok dapotan rokap Sikodi Anggini Bayi. Si nomor 4 Daniel Siringoringo Doli Dope Damar Hasotan Alai Nuna di Nuna Perturut Ada Pertutuani. Di nomor 5 Siska Boru Siringoringo Damar Marhamulen Dope Sang Gomos Menjal Tangiat kami Tuhan Muna Tulang Asahatok di Botan Namion Dapot Sirotak Sodina. Jadi Bunguma Boparani Inang Muda Namion 4 anak, 2 parumain, sada boru, sada pahopu. Jadi Bunguma sude pinoparni Inang Muda Namion walu halak. Inang Muda Namion nunga liling marsahid dalam nunga di kami tong marubah. Jadi di tanggal 2 Januari 2020 hari di kami itu rumah sakit Karolus. Di tanggal 7 Januari 2022 di kami tong rumah sakit Persahabatan. Keluar mah dirawat di rumah sakit Persahabatan. Di hari Rabu ngatori saja jam 1 pagi. Tanggal 10 Januari 2027 mari jungol mah Inang Muda Namion. Mari jungol mah Inang Muda Namion. Marumur mah ono puluh tahun. Jadi somonima naboi udah kami somon jujur moloni Inang Muda Namion usude hamu ula nami tulang donga sahuta donga tubuh opung anggia sude tanya kemuna kami asa anggia tong set kami di parlauni Inang Muda Namion. Jadi somonima mulai ate horas mak